megalayapost.news. Kumiam kamday na banta ki corporate. Kumiam kamday na banta ki hespa. Nginom sya dalay ban kta yaw lumpong dang. Ban pen pau sundon ni kajing persya kabajur ban tip ki pajba kajela halor kanongrem kajing persya kawaina kakenhun seng ha kajela ke Green Tech Foundation Meghalaya India menta kasingi kalai phoi tarik luber arajar apun rio kalalet sundon banjurep ye kedeulen nong lumpong deng kabadan hapung umiam na kabenta ban pentip sundon seki pajba halor kajing temu ke sorkar jela lengba ke tourism department ban IT ye kajaka kabadan rio pun rio aka syak IHCL tata group bakentup yo lumpong deng ubadan hap deng kapung umiam kadi kakenhun kalalet banyu jat hadu kedeulen nong lumpong deng hapung umiam bat kala krensyairu baka sorkar jelan dalelei kamde ban lilam syakitegi company da kabashim kabu haka kerteng ki kampen roy bat ban kringi kinong chungok kai perthei haka kerwo balapha askilat pathai kubor kani kekenhun kelapan pau baka pung umiam bat ki saudong saukun jongka kala dep kring lupa ya kinong chungok kai perthei alor kijing internet bat kilum kiwa ki baladon lupa bat omdon kam bandon kinu kijing tei ni ki kampen roy ni kijing sandur thmai kabakta ya kijing internet kani kapung umiam kabal kring lupa kinong chungok kai perthei lengba kijing internet bat kijing long jingman kamar yang bala internet lupa Nakaliang jungi menta kasingi niadon hong ne hapo pung umiam kumba PUE. Nadu mene hani fu ipi ngilawan ban survey nadu na syate. Ngila pet ngila jungok bha bat balik ke penlong yang ngi bangin wan hani menta kasingi kamde e baong bangi wan ban yalum pajba ngiwan ban yalang pajba ngiwan tang sendiat ngot. Nomor bangi kwa ban poi hak ta ka site ban yoi sisa ya kata kajakar kaba kini kibru kimud ban tombor bat kibala kila ada ban lilam kumba POE ko umiam jongi kaba itanat lah ngim don hok ai ban lilam ngim don hok ai ban keta ngim don hok ai ban turklar ya kani kajakar pila ban yoi menta kani ka pung umiam hangi ka jongi ngidon kam ban revive ya kani ngidon kam ban restore ngidon kam ban penkhoj ngidon kam ban penbah kumbang ila dabang tengi kadiman ga jongi kalong baik simple ngindom don kam man yakran sibun ke ike call off this project withdraw the contract ya ka ke bapihan over ya ulum pongdan dalele ruam bat tedot ngilayo sengaw nang ninang tai bakila don ka jing persang ban respon na kaliang jonggo man nai persang ban respon nginyang baik nginyada baik bat kum mangilaong MTM ya ngan itu ipi hadin mangila sim ya kani kamat nakaliang jong pajba ngila yalong renti PUE kuma menin ka petition kadang poi ki arjar tamai ai kinong sign ki ba persya ya kani ka project menta kala cross ya kala haja kani ka sur ka ba klanjong pajba kenyo ba pendili lam ya kini ki tribal lands ya kani ka hok ya ka kendau ka siap ka puta jungi pajba on official ngan itu ipi ngala persyang ngala kiladon ki ar lai tli ki phone call kiba let's say ki persyang yangi ban khot ban yakren ne ban arrange ki meeting ki bakumno da ka basyang ngan ong ipi ka Green Tech Foundation bat upajba ubayaki menta ya kan ka project ne po umyam ngimdei ki kunhun bagdo ki bangin yakren hari bangin ya suboj hari bat ba persyang ban let's say ban pen bij yangi da kata ksiar ka rupa MTM jubab ya kani mentah upaj ba nong sosnong jubab hakini kilai hajar ngud kinong persya ya kani ka project jubab mentah ya upaj ba ubala sat ubala bitar ubala kan babalai te pililam ya daulenong lumpong deng ha kini ki hespa ha kini ki corporates nakaliang jungi Green Tech Foundation kum mangila yang pi respon sa ka iru na sekretariat pi respon sa ka iru nang nuru namar ngi ki jing thok ngila da pha environment minister ubadai hi chief minister jongi ngila da pi kendu menenia tourism minister ngila da pi kendu director jong tourism ngila pha ajing thok sa district council but ngila pha ajing thok su ki badai sepo ka union government sepo ministry of environment but ki wei ku tartar ka stan ka jongi kalong baik clear and simple withdraw this contract that you have hand over 36 aka ya kani ha kita gi hespa bat ki corporates lim kumta ka jing yakhi nang ni kanlong kabajor menta kasngi ngiwan tang ban survey ban page ka site but nomor bangi kwa ba upaj ba un sakhi baling ngikhi ya kani kamat pai kinong sunong kadi kani ken kata ka jaka utay lumpong dang hang tai
kini gibri gimamut ban pambor ya utai ulum pungdang hangtai gimut ban wara kita ki construction ki bahe gimut ban wara kita ki machine ki bahe gimut ban wara ya kita ki aspa ban pen klam ya kiding ban pen pra ya utai ulum lada kum kinong songnong ngimi sakmat mata ya kasur ke baklan kin sa di lilam om tang ya ki jaka ki puta kin sa diru yangi hakawi kasngi ngilayo sngaw ngilayo ngila barok sikatang ya keren bangin salong kita kinong tong jongno ro jongno kidai kini akin kita ki kam mentah ki basyar kai ki bagini ki bru ki mud ban lilam om tang ya ki jaka ki puta henre ya ka jaj ban reu hiru barok awai dalai MTM ngin yadai une lumpong dang ladadai hakano kono ko lentiru ngilong ki balakloy nakal yang upaj ba ki la hajar saw hajar ki belasanya ke petition bat ki paj ba ki berangkaan mentah dakawai kasur ki lapha yangi ai ba ki khubor ka basyai sa state government withdraw ya kini kontrak kenyo te kenyo ya kini ki kam yadi ya thet ya ka judgment reu nang ni sakmat ngila kadang bat kalapoy harendang Meghalaya Post.news